ba bantsi bane ba re ge ba nyako go nthabisha pelong ba re ge ba mpitša ka leina la Sebatana, ba mpitša ka leina la Mmatshekga, ba mpitša ka leina la Rahele. Mo o nnile pelo ngwanešo gobane ke nna Sebatana, ke nna Mmatshekga, ke nna Rahele, ke maina a gago. Ke nna morwedi wa bobedi wa ga Malete, ke nna setlogolo sa mathomo sa ga Malete, ke nna setlogolo sa ga Magotho, ke nna setlogolwana sa ga Motshosa, ke nna setlogolwana sa ga Moyo, ke re ke setlogolwana khukhu sa ga Mokwena, ke setlogolwana khukhu sa ga Makhura. Ke a buša ke re ge o nyaka go nthabiša bolong mpitše ka Sebatana, mpitše ka Mmatshekga, mpitše ka Rahele, ke maina aka, ke maina a badimo. Namile ke re dumelang le ena ke le dumedisa. Welcome to Get to Know Me with Lebogang Moyo. Nka leina ke nna Lebogang Moyo, ke godile go la Limpopo ga Lebogo, a place called Makaipea. Ke morwedi wa bobedi wa Mistress Moyo, ke morwedi wa bobedi wa yena the late Lucas Malete. Go goleng wa ka ke godile ke le ngwana wa Lethabo, ke godisitše ke koko wa ka, may her soul rest in peace, my petli wa ga Moyo. Re godile re godiša ke koko wa rena ka mabaka gore bomma rena ne ba le ka mo magweng ka mabaka a mebereko. Ke godisitše ke a very strict woman. Yena koko wa ka ke motho na sa rate batho ba tala ka la strata, ne re le bana ba ile re phela ka gae, ga gone gore motho wa tswa o ya menateng. Ka sekolo ke thomile creche e ba reng ke Tshetlana ka ngwageng wa 1994, ka tsamaya ke tsena primary ka ngwaga wa 1995 go la Mainela primary school. Go goleng wa rena re godisitše ke batho ba go rata go lema. Ke be ke ngwane lo reng ne re iphelela ka tšhemong, ge re beya sekolong no beya sekolong re fetela tšhemong, ge re beya tšhemong ne re apea dijo tša ka tšhemong, dilo tša ka dishopong ne di se gona, di be di tla mohlomongwe mafelo a kgwedi di tla le bomma rena, but ne re lema re tseba gore tšona tša ka ditšhemong ke ntho tšo le goreng ro di apea. Koko ya ka ke yena nrutileng dilo tše ka moka, o apea mehlole ka moka. Ka fetša primary school ya ka ngwaga wa 2001 gobane ke be ke le ngwane mongwe le gore ke be ke phela gae most of the time. E ne ile sekolo ka gae, ke kereke ka gae, ke be ke se motho wa ditšhomi. Ngwageng wa 2002 ke mo ke ileng high school, nkare ke mo ke thomileng ga botsena go bana le bagwera. One of my late friend, Maslelo, may your precious soul rest in peace, my friend. I will forever love you and cherish the memories we had. Ke mogotso mongwe le reng ke hodile le ena, ne re phela ka Lethabo every day. Go ne go sena eng mo no bana nna le maselo ne re phela re ithabetse. And then I started making friends ba gotse ba go tshwana le yena, Morongwa Jane Mositami, Moje, and then batho ba go tshwana le yena Braina Mathegana. Nka ba bala nka se ba fetše bo yena ela mogadi wa ga Rapanyane. Ke ngwane mongwe le goreng mo batswading ba ka ke yena sesi wa ka Defni wa ga Moyo, e bo latela nna, e bo latela moratho wa ka Samson wa ga Moyo, e bo latela yena Dimpho wa ga Moyo. So go tloge mo 2002 ke nna yo ke dirileng ne ba bitša form 1 grade 8 by then ka Moshokwa secondary school. And then ka fetša high school ya ka 2006. Ke
ke be ke le ngwana mongwe wa botlhale man ke be ke le ngwana a very intelligent girl I was always he ne ke re ke fate le principal aka wa tseba le bathong ka se mo lebale yena Mr Boloka SV Boloka ona tseba gore he nka re ke tswa position 4 and 5 ona sa understand always it has always been top 3 always top 1 top 3 and ka fetsa o le ngwaka it has always been my dream hore I wanted to be a lawyer. Why? Because I don't know go gore maybe batswadi ba ka or ba di teacher tsa ka ne di bona ke motho le ne ke rata go bolela ke rata go debate he ba re debate I would stand up so always never dula ba re wena o tlo ba lawyer le nna I wanted to be a lawyer always it has always been my dream so ke fetsa matric wa ka 2006 mara because ke ne ke sa go fetsa o ba gona go phasa ka mokgo ke beng ke go nyaka ke re ke tlo thoma dithuto tsa ka o ba gona o ditšwetša pele tša maremato ka mo EWC ke nyaka gona go tšweletša matric ka go tlha ya botse it was in 2007 ka nete ka phasa botse ka mokgo no tshwantse go phasa ka gona nnete go tloge mo ke ile ka tsamaya ke ememe I think almost all the university tše le gore di ka ba di na le LLB because I wanted to be a lawyer ka tsamaya ke ngwadile di entry test tse few nyana I remember like I unisa ke ngwadile entry test but I failed most of those tests so ke mo ke bona hore this course could be difficult for nna and then I remember ha ke boya my mom was like gore botse le wena o itsebeletse o bona wena o ka ba lawyer o bona wena Hoya that back and I'm like it's fine but anyway it has always been my wish to be a nurse. Let me try this one no matter like before that I again wanted to be a geologist le yona ke tsamaile ka yo nyaka ka ngwala di entry test tsa yona le mo ka faila ka feel or you know what let me go to this calling ya bonnes because ke ne ke feel or this one it is a calling I wanted to be a nurse ka nete ka tsamaya ke re le sekolo ka mo Pitori ka tsena ngwaga tekano ya ngwaga mo le gore ke dirile bo health care baka when was it was in 2010 health care ke dirile tekano ya ngwaga and then 2011 ke mo ke tsamayang ke ya ka mo Randburg ona Empilweni nursing college ke mo ke dirile dithuto tsa ka tsa bonnese gona so nna ntwe nka ibelelang ke gore go le ngwaka what I can say ke gore ke be ke se ngwana too much wa go tla strata ke be hence ke itse gore ke ngwana le gore ke be ke tswa ka hae ke sekolong ke ba sekolong ke ka gae o tswa ka gae ke kerekeng ke be kerekeng ke ka gae because go kwa ka nnete go gore ke motho mongwe nna tla dula go botsa gore nna bana ba ka fela ke bana ba sekolo le lena ke nyako le bona straight le tsena sekolo a ke nyake tlhakatlhakano so yeah ke kry-a sona sekolo sa bonnese ka ithutela bonnese ka fetsa ka 2013 yes ntse ke le gona ka mo Thembisa ke tsena sekolo ka mo Randburg ntse ke dula le ena motswadi wa ka yo lo reng ka dilo tsa mebereko o ne a se it was not that stable but ke motswadi lo reng o na le ka with each and every small cent ana le yona gore go bofelong ke sekolong nnete ke gore lokile sekolong kile ska ke tsho I have always been an intelligent girl ka ya sekolong ka phasa ga botse ino ba gore ntse mebereko kry mmereko wa sokodisha kana ke re ya di peace job o mo le ka khona ke re ya matogonyana ka mo sepetleleng sa Rose Kasi ka mo Jamestown ke berekile ka ngwageng wa 2016 ke berekile tikano ya mengwaga e 5 years 2016 to 2020 ke re ke tlogela ke tlogedisa ke gona mabaka a di COVID o tlogele mo ka dula gae in my pregnancy time ka dula gae le ngwana wa ka ke fetsa ke ile ka gona gape go kry-a mmereko go mongwe ka mo Betha hospital it's a government hospital ke go berekile tekano ya mengwaga e mebedi so yeah
But now, right now, the biggest challenge of my life is I'm a breast cancer survivor. Ke na le bolwetse ba kankere bo ile goreng ke kgonne go bo lemoga ka ngwaga wa 2019 ke mo ke boneng gore ke na le di-sign, but those signs da ile goreng ke di ignorile for a period of years since 2019. Ke bona di-sign tsa go tshwana le gore matswele a ka nna a sa lekane, ke bona di-sign tsa go tshwana le gore letswele la ka le be le fisha, letswele la ka le be le change color. But ke di-signs tse le goreng ke di ignorile either way, because I'm one person le gore I was very, very in denial. Ke ne ke sa dumele gore ka nnete ntho e ke bonang gore bolwetse bo ke bo bonang ka nnete bo ka ba bo tlela nna ke dutse ngwaga ka moka. And 2020 di-signs ke tse di thoma di a oketseya mo ke ileng ka kgona go bona tlhoko ya letswele le yona e boela ka gare. And gape di-sign tse ke di bone le goreng I'm pregnant already, and there was a lump le yona ya gola, le yona ke e bone ka 2019 e sa lenyane, but now e ya gola. And ke motho le goreng okay now ka re ke motho le gore ne ntse ke berekela ka gare sepetlele, now all these signs ke tse dintšhi and ga o seno gore nka di ignora. I went ka ile go bona doctor ne ntse re bereka le yona ka motlhalosetsa gore doctor ke na le 1 2 3 1 2 3 ke a reng okay this is serious, tshwanetse o tsamaye o ye sepetleleng sa Thella Mogorane mo they will be running all the tests. And I remember it was Monday. Jijile ke bona doctor a re go nna because ba bereka laboraro I think. O tlo tsamaya laboraro o ye doctor ka ntse ke tsamaile ka fitlha ka ya di-x-ray ba ntira tsona di-biopsy and everything, ba checker everything, ba re go nna ke tlo lata di-test ka Friday ke jikile ka nnete ka ilo lata di-test ga ke ilo bona doctor. He ke fitla ke mmona no I ka jika the same week, I think it was the following week, it was on Tuesday ke jika ke lo lata di-result. A re ko nna o tlile mang kara I'm alone wa driver o tsamaya ka moto ka re ka drive. A re will you be able to drive back home? I don't want to lie, that question for a moment, my heart skipped a bit.